بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pagsarang syukur na nakikatan ni sa babanin, tiya kita pinagpunpuno Allah subhanahu wa ta'ala si tampat, yan pagpangadjian sin kita kahaba si mana, sarta masimasi kita inuwan baya o Allah subhanahu wa ta'ala, ngeddo ngandauhat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, asi Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari piye simana mi an palabi detante da kita bekas pagpangaji ku itu managna in pagpangaji ten sarta kinuntin niwe te ne kapangaji ante yene malumabele si kitab Umdatul Ahkam muallif nen Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi ipainte muallif nen obus ni an umawot kita si pengajian babu siwa, ini pengajian pasal painte paglisin si impen. Na po itu pinangajian ten babul mashi alal khuffaini. Ini pengajian pagsapu si medyas. Si may kahati we tien. Tagna ini be inalenan al khufin khuf. Ta'rif nen atau makna nen inalenan sin khuf ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Yene kemon inasik si betiste mi ansali lupain ni amban mi kuit binatang yene kuit binatang halal buksan dili pebilai mi an yutlak painte makna sin medyas kuitu yene mi semek inasik te kuitulu ien painte makna sin khufin ubus in khuf ininen bang inasik kuit dambuak manusia mi an tahir ini andang bakasi mag-ail ubus inasi kwe ni busa pun bang mag-ail ini yang jinari si sarta rukhsa ini nen aman Allah subhanahu wa ta'ala rukhsa min Allah takhfifan minhu ala ibadihi rukhsa permit aman Allah subhanahu wa ta'ala pamamura si ipun Allah subhanahu wa ta'ala wa daf'an lil haraj wal mashaqqa ire pamamura si kita bagaimana may kahunitan keo miyan kahunitan keo masyabetis no tempo kennel atau si tulakan keo ini nen jinari si kau mana puyehin mian sebab cuma gawat tengah syarat sebab in Allah subhanahu wa ta'ala mian itu kan kita ini permit masalah pasal khuffain yang painte pagsapu sin medyas gania pagduerue gania amban me ulama takaswaan magduerue si masalah ini nen atau akan perkala ini nen sebab puye hekta hadis makakar. Dan muaman Imam Ahmad rahimahullah, laisa fi qalbi min al-mashi syai'un. Gapa ini niya la ipagduerehan ko dalam pangatian ko si tenged pa inne pagsapu sin medyas. Sebab ay fihi 40 hadithan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niya pa inne takaswa ko 40 hadis. Mutawatir asal benal gumuha amban pahute Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhasil gani pagduerue mian jinali si sara sarta painte ininen mian hadiah rukhsa man Allah subhanahu wa ta'ala sibe taimate ubus tamet dari muallifin si babul masyi ala khuffaini dua hadis sumagawa bangin salah sayyidul hate manamalan menunjuki si pagsapu painte si al-khuffain si dua medyas. Tanda-tanda dalil dia dari muallifin hadis Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaytu li anzi'a khuffay fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha 'alayhima. Panagnaan hadis aman hadis painte Al-Mughira bin Syu'bah qala maqamisa
Ini saranin kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kanian kung pa ini magtuhod duk Rasulullah si safar, pagtulak-tulakan si travel. Fahawaitu li ansi akhufay. Si waktu mag-ayil pa ini Rasulullah mag-ayil, pigi batal. Batal. Us mag-ayil pigi painte para nang bahayang niya, tek ka ni waktuhin. Na ini hinang painte si Al-Mughirah bin Syu'bah pakuro iya. Pakuro iya sa niyan, so iluwasan rin ni Midjas Rasulullah. Pagka imi sahabahin, mag-serve si Rasulullah. Sa plasari si Rasulullah. Sa pangiduan de maraka, painte si Rasulullah. Mag-serve si Rasulullah. So nginalaan rin ni painte Midjasin, painte Rasulullahin, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Pasakaranon ni painte. Pagka pangasik ko painte Midjas duwayang tahirataini. Miyan, dalam ail ko painte, dalam kasucihan ko painte. Ubus ini bisa si yani Al-Mughirah bin Syu'bah famasaha alaihima ini hinang Rasulullah sinapu hadjawi ini painte yani miyan Midjas ni minjari in pagsapusin Midjas payaman nunaan si ininen taga syarat sebab way panagnaan syarat subay paine tahir atinen subay kyo suci subay kyo suci si waktu pangasik ng Midjas lay ubus bang kawian batal ni makajari na sa puno. Apabila ka asik ng Midjasin buka kyo dalam ail bang kyo mag-ail di makajari sa puno. Paite syarat tapaham mo siya di sinine. Ubus yun hadasi paite syarat nin surutul masjid al-khuffain paite kasarat-saratan may jinari si kao yene panapuno si dua Midjas lay panagnaan lubsuhuma ala taharatin. Yene pangasik mo mian Midjas lay subay kyo dalam air. Subay kyo painte dalam air. Apabila kyo painte asik no Midjasin. Ubus buka kyo dalam air andang. Ubus bang kyo magay sa puno hadya gay kinay maayon nung gak sa ayon. Sumagawa bang asik mo yan Midjas mo taga air kyo dahil ubus nasik kyo Midjas sa miyaan. Nabang kyo baya painte mag-ayil jinari ni si kao sa puhon aman gyatali. Ikadua syarat satruhuma limahallil fard. Ikadua painte syarat satruhuma suwe painte katabunan yene ganta mawajib kino si ansimet tislay. Painte ngen mawajibin diata man buku-buku. Nabang pariyawa yene Midjas no amban buku-buku no bisan pe asek mo taga-ayil kyo gayro makalali sa puno. Sebab gak katabunan ini. Miaw hindi just pananak yaw ang buko. Bisan pe pangasek mo yun dalam ail kyo gay manjari sa puno peg syarat nen kondisyon nen sibay parang kati Midjas kung diata aman buku-bukulay. Yan patut kinosean painte si Islay. Ikadwa syarat. Ikatelu ibahatuhuma. Yan Midjas lay sibay dumaintang kewan. Dumain tangkewan, dumain inento dali kyo bisan ba isibay sal kao da punin sibay sal suci yene Midjas ni naan si may ulama magpante magikhtila da si magtuon si ano yene painte si masala pasal ano ini ni magpain gay pain ne manjari pain ne sa puno bisan Midjas tinangkew sumagawa magdusi hadya kew ni magpain pain ne ga gay manjari no si pinane painte Imam Ahmad bin Mahdab si Saudi si may rupain ne ibahatuhuma sibay dumain tinangkew dumain ini sibay duka urapunin painte may kayo makajari yan painte sinapo Midjas lay ikatelo syarat sibay itahat yun tinginin ikaampat taharatu aynihima atinin yan Midjas lay sibay suci bisan pikyo taga-ayil ubus kasi kyo Midjas, sumagawa Midjas limian lagi mangi, lagi najis, lagi rumah katali sa puno. Lagi lupa kita manjari menunang bahaya sa taga najis mian ika-4 syarat sibe painte Midjas lega niya lain najis ne sibe Midjas lisi. Kaya doi. Ikalime ayyakun al-mashu fi muddatil muhaddada syar'an. Yan pagsapuhin sibe painte fi muddatil mashu muhaddad syar'an. Siapa ini mian dalam waktu ni hadja muhaddad pagi bang upamanen bang kyo mukim di rumah kyo magtulak-tulak
jinari si kau 24 oras painte mana pugetis ni mijas no painte laila yaumun wa laila dahil lo painte rupan sangin bang kau musafir salah satu ayamin telu elleu painte bilayalihinna lamud ne painte sangin telu elleu rupsin telu sangin ili en makna ayyakun al-masuk fi muddatil muhaddadah syar'an upamanen mukim kau ubus pangasek wenen palawi amban 24 hours kwe mo due elle gini manjari sapunu sep lumabi ni ke amban sara yene painte sara binettad jina di sika painte magsapu miduk mijasle damikian bang kau painte mag-travel musafir keu ubus palawi amban telu elle kalau sa gini manjari sapunu siwene luasan bisan pe pangasek no yehin painte dalam air keo. Ili ang painte surut. Ubus pagsapuhin, dumaing pagsapuhin naman diawa. Siya pagsapuhin naman diata. Pagin niya magsapu, sinayin. Naging manjari. Ngayon nga ito de kewohe, sinayin adya. Ubus ka ani, minted na adya. Pain si Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, law kanat dinu birra'yi, bang hadya painte kanyan, ini agamahin, pinikil-pikil, inimbento kakal te ininen, hinang-hinang. Wa sila ni ata ulo maghinang-hinang pa itu agama. Na pa siya min ata, la kana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu. Asal pa inne mi antar tantunen pa inne. Mas labi pa inne awla yene pana si pagsapu si betislay, yene man diwali. Sinapuhay naman di atas sa mapueng. Itu pangandikin. Dua sumagawa mian in agamahan dua pinikil-pikil an dahulu amban kawapat pangutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan andang neta kompleto ni agamahan terselesai kedua sini painte ini pasal agama gak nia asal kompleto gak nia tek ata upa ini enggak korek yang gak nia asal kompleto ni andang sai agamahin dua painte pinikil-pikil agamahin taufiqiyah amban Quran painte duk hadis dua painte pinikil-pikil ilian painte nian sifat sin pagayan sa puli ini painte ang manjaka minted de ubus makabatal painte sin pagsapulay siway sabutte nian batal ni painte pagsapulay gini manjari sa puno pabalik isang pebakas sa puno, ubus bang batal, gini manjari painte sa puno pabalik. Ida hasala ma yujab al-ghusl, bang paine umatag si kao, yene perkara sebagai pinandihan. Katanya al-jima' wan nipas, ilien, wal haid painte sebagai kerendehan, bang paatag ilien perkalaien, patut sebagai mian pinandihan gay manjari sa puno upamane ne ngasip kemidjas po ito mag-ayo daw keus ngasip kemidjas isot si keo us sa puno miyan ano ni keo batal keus sa puno palami may oras sa puno sa puno sa miyan no gusto matag si kaw ini parkala wajib keus may mandi kami aljima lumambuak keus si andano na ilang hindi manjari sa puno balik pagke may aljimain si may panutsiyo si may keo mandi na mapainte may mangi do nakai si stili si bay sa puno dobi idza zahara ba'du mahall al-fard ikalumay ang makabata sin mas bang ne painne takite yene ganta mawajib kino si antibetismo upamane geret ni midjasmo geret hadje samian na bisa bilang kasapun gini menjadi sapun balik sebab takite yene ganta anule kino si ani so magiran dikit-dikit ugi maka ini ikatelu amban makabata sin mas nasul khuffaini yabtul mas yene bang ne pain de bakas sapun saknya mijas nuy ubus bang ne luasan musamian na gini menjadi sapun balik sumakau ailnu gak batal ailnu bisan pe ail nian bisan pe ailnu yang mandiata lumit jasamian terus luasan musamian ini nang kalau rajih enggak
iya rumabatalin mas iya pagsapulay. Ilian do. Bang ayol ka istidi. Sumakawa bang yasek numalik mo sa puno mong kumakail gini ni manjari. Batal niya ni masli. Pagbitaon di. Batal ayol duk batal yan ni pag sapulay. Tayo lai. Pakali mo bisa magbalik-balik kayo bang ano. Yung kinaon mo dati almas. Bang niubos pa inte mudane. Yan ni waktu na yung naging manjari sinapo. Pamanin mo kim kayo. Gak kayo magtulak-tulak. Na jinali si kao. Dahil laurog lang sangin. Ipainte mian jadi si kao magsapo. Dahil laurog lang sangin. Napalari nila itahinang dahil laurog lang sangin balik. Atau wadu elo gay manjari painte. Ini manjari sa puno. Demikian si musafir bagpalabi mantilu elo gini rusab manjari. Masalah. Ubus pa ini sumian pa ini managna kung itong oras si pagsapuli. Upamani. Mag-ayol ko ito. Pag mag-ayol ko ito, asik kumidjas ni. Asik kumidjas ni. Terus dapat kubatang, istidi pe. Dapat makasapu ko. Ini wala miyantag na pangasik kumidjas ni itong kunilai orasin atau gai. Nahlul ilm painte lama painte man Imam Ahmad magkikilap sa mga sinin ala kaulain ni ulama'i. Bang madhab Imam Ahmad mian managna paine initong yene pagsapulay initong orasin si tagna keo batal. Bang tagna pangasay mo gai. Istidi yan ayo pikeo. Sumagawa bang keo batal ni upamanin mian mag-ayol keo salong-salong. Ubus sa set ng midjas, nga pagkaw batal sampai koha, sampai may maghrib. Ubus pag maghrib batal ni kayo, na bilay manag na orasin. Bilay kayo hitong ita itong mambanpoon. Pagkaw batal. Bilay manag na orasin. Ikaduwa kaul, bangkaw pa yun ngayon subo-subo. Ubus pa sampai juhol, nga pagkaw pa yun batal, sampai yan asar ga pagkaw batal, sampai maghrib ga pagkaw batal, sampai isa ga pagkaw batal. Ubus pag sambahan isa lay batal ni kayo. Ubus ga pagkaw mag-ayol ga pa sa puno. Ubus pag sambahan sumo ngayol kayo sa puno. Nabilai manag na initungin. Ilian, sa mga bisa magkasegin, inetak na kabatal. Tendo bien, mag-iahim, sinduegin, initungin na sitag na pag-ano, pag-asik, nagay, sala. Sibay, painte tagna mian tagna no batal ili itong bilai painte ni orasin bangkyo kim dahil luluk dan sangin natinen 24 oras bangkyo painte mian safir telu luluk telun sangin ni painte mian mudanen atau tegilan ni taito ye ini tuh memang pakai plastik mana boleh ini tuh istad bilai mangkawatal mangkawatal bilai painte pagituan orasin bang tagna pangasik mo Gak. Nubus na sini si masalah pasal surut lubsuhuma ala taharatin. Yan pa ini si pangasekmu ala tahara si hadis pa ini hadisul Mughirah bin Syu'bah kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anza khuffai pakoro ko pa ini sa miyam pagi mag-ay Rasulullah para nalaan midjas ni pagi magkhidmat ko si iye. Magkhidmat ko siya, mag-service ko siya. Pain Rasulullahin, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Pasagaran ni pain ni. Ni pain ni pangasik ko yan dalam ayil ko, tahirataini. Dalam ayil ko. Qawluhu da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Mianhin kalau sabsala makapaham ni naan sinin upama. Sa simedati. Bang kyo mag-ayil kyo, us makasapon ni kyo si ko, painte, us para si betis ni. Pag ko si ano betis nun sa niyaan, betis kanawan, doon umidasin asik no. Pag inasik ko yan umidasin, tasik na ismay kapag ko siya doon betis biwangi. Naubos, pag tasik na yan umidas kanawan lay, may kinisap ko si ano yan umidas, yan painte betis amban biwanglay ubus may kiniasek mo inimidyasin la isimyaan gay manjan sa puno sebab dan sini ga magsumbaya pagkaya pa Rasulullahin
fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ini yang usap bisa makasingin. Mengikhtilaf usap ng ulama na si ininin. Sumagawa takhallusan min al-ikhtilaf, paluwas ko ang banine pag-ikhtilaf lay siwe hinahon masiburawi. Siwe asal mian mikikiyong nga sakmidyas, kung si anong daw wetis no kanawanin, kung si anong betis bibangin, asay kung magsupay ni Jasin. Bang painte kung si anong betis mian anuhin kanawanin, kinosian betis kanawanin, ubos gabi ko si anong betis bibangin, asay kung nimidyasin, bukli sa pagkantino, gay manjari sa puno. Gay manjari sa puno ito en painte, jamhurul ulama. Ito bisarari makisegin, sampay painte mian bisara si Imam Ahmad, rahimahullah. Pero yung pasal miyan pagsapulay, iliin painte, tapaham no, sirisa pagmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, famasaha alaihima. Inahin ng rasulin, miyan sinapuhan at jawi ni amban, diata, yan painte, midjasnin. Sinapuhan at jawi ni amban diata, yan midjasnin. Ikadua hadis, tasabut we مؤلف في باب المسح على الخفين حديث حذيفة بن يمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتودى ومسح على خفين مختصر. حديث ini حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان النسب مكتوب شرف رسول الله si safar. Ubus papo Rasulullah mangi si tempat ni yan pa ini makana pagbetaran basura mangi nengge. Na si ini jinari mamangi manengge himbang darura. Pergi asal-asalan da ini menjadi. Sibay kyo ningko. Sumagawa bang darura miyan jinari yene mamangi manengge. Na mangi Rasulullah nengge. Ubus patawadda. Naus papo siya mangi mag-ayin. Na pag mag-ayin Rasulullah yung pagsibeptis, wamasa ala khuffay, sinapo ang jawi ni, dinibeptis ni. Nanaan sinita, paham mo si hadis ikanwe ininin, tinapsiran o hadis tagnakli. Sa ingi bantuk panapsir na yan, tabet tadnaan si ininin, binetad na mu'alipin, mukhtasarun. Natinin, taha hadis to, sinod katag jawi ni, mukhtasarun. Tafsir na sinihalulay, ang balsarat ni, si may hadya pangasek no yan ni jasley tahir keo bakas keo painte mian taga-ayil bakas keo mag-ayil o sa sekno naubos panilewi bangko pa yun nga mag-ayil nga sek kumidjas ini manjari sa puwa di manjari tagiga keo mian taga-ayil sumakawa dumayin maananin bang keo nga bakas mag-ayil gina keo manjari nga sek kumidjas manjari bang keo mag-ayil alam sa reto Ilian painte masalah pasal mashu babul masih ala khuffain. Ye painte parkala pagsapu sin medyas. Ubus pasal pagsapu si me turung si me imama pis pe databet tabe muallifin si babininen. Ubus si me jabira atihannen mian si me plaster bang keu me bakat ubus inanuan sa mian di tabas si bohe bang jabira gania muddal hatinan gania oras ni bangsa inuan di kaulian pain doktorin maka jadi 10 bisan kedang tahun. Ubus bang imama duk khimar hatinan turung duk kene pilis pain jamhur ulama in sibe hadja pain ko idu masalaan ko idu masalah khufain sibe hadja pain ne dialem inete dialem ail sumagawa na sini sibe hadja darurah lalu sibe dende Dumain ko media sasal rukhsa. Pagkipit din ingin magdali mosak nen. Sinapo aja sa miya ne. Pasal iyan. Us pagbidaan pasal jabira iyan may plastero. Nala sininen gana mudami. Tiyamin gana oras ni. Sinapo tigilan gi kaulian bakatin, tigilan tugi kondisyon, sinapo aja. Bagtugi makapandi bang itawas si boy, banggi painte kaya no mag-ay sinapo aja. Kadoy. Ilian painte masala pasal yan khuffain. Pagyaubos ni kita lai palatun kita habbab ika-4 amban kitab at-taharinin babun fil madhi wa ghairihi. Ini painte pengajian si madhi wal madhi wa ghairihi. Madhi ininen
Yene bohe paluas amban nian harapan painte larut dende bisahwa. Bohe paluas billahi bisahwa sumagawa ni talisane pagwa. Ma tadobi ki madiin mangine. Na yan pinangadya wa gairihi duk sa dili billahi. Na madiin nan si ininen magsadirok manni. Manniin sutsi ala qaul jamhur duk sa kahit hadis makaka duk madiin nan si ininen najis. Nah itu temang sa ingge panuciyehin bangine nanti bang teka-tekahan sa miyaan. Ini nih. Demikian bineta dari muallifin panagnaan hadis painte sebab ini nih hadis si Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qal ini bisa si Ali kuntu rajulan madzaan kani ankun pa inna lilla madzaan. Jangan sigi-sigi beje paluasan ini nih. Paluasan ini nih aja. Paluasan ini nih aja. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Napagi sa miya pamanong be sahabatin pangadap de si Rasulin. Sahabat. Tamanan hap umma puas aman Rasulullah sahabat. Sintuan puas aman Rasulullah sahabat. Sumagawa ka si magkarhel si Rasulullah. Ubus kau. Gigalohan mo bang antag bakas pengajian nun. Gaya Tuhan lu bang amban keus bang niya hukuman magtipay idabuan yan hukuman pa ino ininen nga sa makas kapangadyan lo nagay kumano si Ali bin Abi Thalib dalatan Rasulullah min tedde sarta ayuan nebe pa ine inabisan kuntu rajulan maddaan kanian kum pa ine lilla madda heka pa ine mabuos ang man ako ine mudile madda ubus ine ano pastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leman ko pa ine nilo Rasulullah ika isa lima kanan natihi pegi ayuan ko leman ko pa inne nileone yene parkala mian manunjuki si antara pagilanda pegi anak siyempre pa inne mian anak niya dakur arakala pa inne nilisani siya ako sa iki ika dua pag-adat de si Rasulullah gisi magkarhelo na ini hinangnen fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'ala sino mo pa'y niwe ko si Miqdad ibn al-Aswad dinatinilaw sa parkalaian yan ni Rasulullah bangsa ini panut siya faqal ina bisa Rasulullah yagsilu dhakarahu wa yatawadda dinakpain ni kinosian ini pain ni aurat ni harapan ni wa yatawadda duk mag-ay walhasil naan si ini in mudhi'in najis ya. Natadon sa sibisasin pahuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagsilu dhakarahu wa yatawadda dina kunosian painte yene pagwaan anulay wa yatawadda makain ye pain mesin we ulamain kinosianin naan si ininen yene pagwaan lay ko pain ni mangi pigi hukuman ini hukuman mangi do najis sali do os maslabiha si we ni kinosian kemon amban semme kene matawale dukine painte kemon ni aurat ko sibe ni o si ano pasiguraw ni keo palwas no pag ikhtilaf lay ile painte us mag-ayot keo tigi najis batal aylo duk gi matawalang bahaya najis wal Bukhari iksil takaraka wa tawadda damu riwayat amban riwayat Imam Bukhari si hadis si ano Ali bin Abi Thalib iksil takaraka wa tawadda ko si anon pain ni auratan duk mag-ayot keo ili ang paintihek kadalil mag-akas kite in madhiin najis si birasal kinosian gigiwen talisate mang pagwa si pandokahante lagi kite me lela mangnya mesoy te magharapara put ni den deus pues te magkinagen miyaan kaya damikian me den derusa gay tapag-tapok para kalain ini si birasal pinagwa sabab mag-ibadat kita si Allah subhanahu wa ta'ala ulali ang kaya mamuhay mangdalil anuhin magdalil magtarabawin sige kaya mag-ubay tayo gini kaya bang niya tinekin hati lai may kimag-ubay sa rasnon pagtawag gat juga niya anay useless manaman si begay tinapukan para kalainin bisan pa inne may abang si may school gapa ini niya bastos si education na sininen mas labi si miyan agamate si may kita gay mikil sa dili important din dumunin pagagamate si hadis sa Imam Muslim wali muslimin tawadda wandah farjak
Mag-ail kyo pa ito, wandah farja. In mana sin nadah nan si ininen. Arrash. Pinisikan natin. Sumagawa, tinapsira kami hadis ikadwele, duwe. In ma'nanin naji al-muradu bihi fi hadal hadis, al-ghusl. At yan si Beya sa kinosian. Si Beya ruas hal, kinosian pa inte, yene pagwaan, lemmi na jislay. Kaya ang bakaya. Kaya, sinduehin, bisan do pagwaan, sa amyan, gaya pinag-ine. Pinayin tananing gayro. Subhanallah. Gana pambidaan na mangi. Sa najis ini. Palatun kita hadis ikaduwe, amban painte, babun fil madi wa ghairi, hadis Abbad bin Tamim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, radiyallahu ta'ala anhu, qala, شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال بالساية شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتهنن شُكِيَ mag-report إذا كان إلى رسول الله niya nga kasi Rasulullah الرجل يخيل إليه ayan niya be masagi si sambayang lay annahu yajid asy fi shalah niya lai painte niyan umata si dalam sambahan ganta makabatal sin sambahan makabatal air iliin painte ano eh si dambuha riwayat iyan mag-akas si Rasulullah ininen iyan pa ini Abdullah bin Zaid do ina taano ininen sumagawa mabdul lil majhul binat taroy ganaan sinin gakya to mang sinin sumagawa si dambuha riwayat Yero magriwat ini iyero makakasih Rasulullah. Nah ini sabung Rasulullah bang kyo ng bahayang bang patik ka arak kyo may ngantut atau magduwe-duwe kyo makaantut kyo ka nasambung Rasulullah naan si ininen qal la yansarifu hatta yasma' sauta miat dinakikitahan amang panambahayang ni bisa pa ini makaantut kyo ko tawaga bang igi makakali ini heling ni helingan tutle awya tidarihan atau apa ini tamut ni ini bawan ni nah sini panilewi ini mujarrad bangi pa ini umatag siya para kali dalam sambahyang gayala bangi makakali dengan tutli atau tauluk ni anuin nakai ini misal saja bang upama ta siguraw no asal makaantut kyo baka kyo tala kyo bisan kita kali no ni mian helingi atau ta ano no mian tauluk mo al-yakinu siya jake olay si kasabihin na lang paing kaidahin si Medo kaidah ini nih al-yakinu la yazilu asyak gay inpain ne bang kyopihan kasabihin na lang asal-asal inpain nung alukubatan gay ala ay pagduerwele upaman inpain nung abata hatupo siya gak kyo makaantok to gak kyo makaano pain nung bata hatupo atau gak siya kisig pain nung gak nalai kyo si manggala ilai kyo si asal-asal na tiga asal-asal nung mian ini teh suksiro. Nanan siya yung dumayin maananin siya niya dya takalemo. Siya niya dya pa ini tahamot mo. Nakay. Mga sarki makaantot siya kaya wala. Agus masalah kidiki. Upamanin kita ruangan. Agus niya makakali ang man kita ngantut. Niya makakali ngantut. Siya importante ini manawala. Paingko, kau mengantut ya, lalu paingnya dumain aku, pagbalituhan kita. Cuma gak salah makantut, gak salah makantut, cuma dia antut. Ini menjadi kami nambahayang karuangan. Batal air kami na tahu kau. Naan si ini nen gak batal air, bang masuk sali-sali. Sumagawa gay hadja makajari mag-imam aman kami. Pagi pangandako niya na bang mag-imam batal air lang kay. Sila jagi makajari mag-imam amban kami sumagawa ay lega batal. Tentu ini masalah asal importante mana masalah ini. Siya asal katauhan te. Ini nen painte pasalan ini antut lay do ini pagweruhan dalam sambahyang ng patikka niyan sas sa tepian syaitan. Na bang upama patikkaan ko say naggaru kay magweru asal paino garu kubatal manjari kay mepa niyan hat tiwangan sa miyan. So ko sa ero. Dada niyan pathala ng syaitan naman sa panas natin sin syaitan. Asa say mukminin. Sinasa. Asa say mukminin. Bisa sa lambahan. Nang sama ng bahayang kan ni away ng bahayang motor ko, luma ko. Nangkanangkan sa iya,
pakai kau kue bang dalil motori kau bang training. Hangkan papindan niat tu pawentelo. Hangkan pasapya pawentelo. Nah saknya Bisa disalambayan. nah sibe dagay lura. Bisa sila sambayan, pakai darura ya. Pakai sa khusuk ni sunnah ya. Saya no. Namang ko naman Agay, kita patutan elo. Kaya patutan mo kapag pasin ng kamahan kayo. Magdusa pa kayo. Parang may araw Sige kayo, painte ano, bi, anas sa tiyan painte siya ng bahaya. Iyan na sa yang asal importante tiyan manamalan. Sige kayo. Siyempre paano din. Hati ito naman kaya. Importante nga, elo. Walang jawin na. Memang sampai jauh ini. Lumayan yung painte ano. Asal lura niya. Painte. Ikadua dalil binenta dari muallifin asal importante tiyan manamalan. Masih bisa kalau dengan berhabis ini. Ikatalo dalil binenta dari muallifin hadis Ummi Qais bint al-Mihsan al-Asadiyyi. Ummi Qais ini nan alanan Ummi Qais besar. Asal kunyane binti Mihsan al-Asadiyyi pung tinaipainne si Mihsan al-Asadiyyi. Nasi ini painne wag pung tinai ko do pain Uqasha ibn Mihsan. Tendo di si mian tauhid. Ire painne faqama rajulun faqama Uqasha. Pain Rasulullahin pain Rasulullahin niya magakasiya si waktu na mag-Isra wal Mi'raj. Pain mga kasiyehin hadi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adabin. Nan sini ne. Itu pain umat tunduk mi'an umat tunduk pain wa ma'ahum 70,000 pitumpuk nibo pain ne maka asik surga kan eta pista sa nini maka asik surga diretso. Sila ini pain ulama ina sini ne bang pain ne saien. Saya tak syarat ya, bang pain ne saien. Tapi kerja sini sahabat, pihak sahabat ini. Sumagawa pain rawa amban may hati si dia lempain nedangimu mian ilipat oleh Allah bagi maku si Rasulullah yang dak ilipat oleh Allah Subhanahu wa taala min pitupung ibu nia magaka lagi 4 billion nia magaka mian tel 4 billion do 4 million do 700,000 kemian naus pain ulama in bang 4 billion lawi amban umat tagna amban Rasulullah padangga sampai ku itu yakti sebenarnya syaratnya aja dengan pitupung ibu syarat do syarat kita kaluan Mampan kita hiram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemon kita kemon pamiliate kemon muslimin yang tidak masuk surga karena apa? Bista. Mapung dinai sa Uqasha ibn Mihsan al-Asadi. Annaha atat bibnin laha sadirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijri fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Ini nang si Ummi Qaisin pilih si Rasulullah bin Wali anaknya. Annaha atat bibnin laha sagirin lam ya'kul at-ta'am. Gapi makakan kinakan magumo painte mian amban tanggal panganaknya sampai paruin tahun agin-agin gitu mangan makanak lagi nih Arab gitu mangan nusu aja. Fa ajlasahu fi hijri do biya Rasulullah ini mian pipi wek do binoy ini si paling kuan Rasulullah si bilik nih. Ini anu wek nih. Nah ini yang dampu amban tawadur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawak bawa Rasulullah sampai makan anak masih anu ini. Naku itu nulai kau nya anak pura, tapi mau anak mau antaran. Gai Rasulullah sampai pinapanjari. Sumagawa lupa anu ye. Mian hak pengaten sini makan, luluk pengaten sini makan, kegan sini makan, makadat sini makan. Ikaduwe kemon se zaman le pilih binoy Rasulullah sampai pengendon di maraka si Rasulullah. Mian mikir wa si Rasulullah. Nah iyan painte amban barakat sin pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala thawbihi yana kanakle yana anak Ummi Qais le fabala ala thawbihi mi'an mangi si semek Rasulullah. Fada'a lima'in ubus makuyabuhi. Fanadahahu wa lam yaksilhu sarta pinisikan ini ubus gak kinosian ini. Nah si masalah ini dan romko. Nia magtilaw si ako si FB asal salah ay pamaham kun dumay mana ni pag pamaham ko yung sala sumagaw pag sulat kun asal kana kun iyan ubos magpost kun sini pain ko kamali pain ko pag sulatin naan si ini nen iyan mangi nakanaklela ga pemakakan umulumul makanak ga bakas makakan kinakan iyan mangi nemiyaan najis sumagawa bangsud sino pisik-pisikan mo hadja dukbohe ngeduk kewe us pisik-pisikan mo hadja yani anulay fanadahu walam yaksilu pisik-pisikan ne us gak kinosi anu ne nai sud sini sumagawa bang ko si anni maslami Allah
Ini pa ita takhfif. Tamanan diawa panuci ele suci we anu pisik-pisik. Ina ili ana walhasil na anci ini najis. Najis. Bangubama gak najis, gak ni makubuhay Rasulullah yung gak pisikan ni. Sumagawa najis, sumagawa tamanan diawa ni panuci ele tayo doy pisik-pisik buhay sa niya. Makana kape makakan sumagawa yang kanak dende sebab kabisa si hadis dan buah sebab kabisa manginin si wego sal kinosea maksud dili yene pa inte mangi dende ruk mangi nakanak ngelai kapandakannya ubus hadis ka pasulu si hadis ini dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin yanin ketika Rasulullah pa inne nakanak nasi mabiyun lil majhul fabala ala thawbi ena kana matek kasiyele atau bino siyele pinipine atau malay siyele fabala ala thawbi makamangi si ano ni fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu na makubuhay Rasulullah fa'atba'ahu iyyahu pag makubuhay Rasulullah fa'atba'ahu iyyahu na si fa'atba'ahu iyyahu maananin baliduwe maka dari magmana pa ini fa'atba'ahu iyyahu kinusian we ini fa'atba'ahu iyyahu atau pinisikan we ini. Nah sini dua makna ni. Pagka tinapsir we ini. Sumagawa bang nakanakin si hadis panagnaan lay. Gak pemakakan si umul painte, gak pemakakan kinakan si umul dan tahun paruwen tahun maka dari ada penuciyehin pinisik-pisikan. Nah sini yang tinapsiran we hadis si Muslim, yang hadis Aisyah ini wal muslimin fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu ti'ani. Pinisikan aja pa ini we ini malegewe mangelay walam yagsilhu gak pa ini kinosian we ini pagbidaan simpisik do kose magbidda bang kyo bisikan ni samyaan bang tay pisan mo giro pagwa buhe ni im kosein yan ne buhe paubas de bang kosean mo samyaan pag taypis mo samyaan pagwa buhe ni inarian pende lamu di ban kose sumaga bang gipe nada siya ano gay gak pe dubay ni kose pende pigsik aja. Nah hadis mapasunuin painta si bawun fil madhi wa ghairi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala amban si Anas radhiyallahu ta'ala anhu makabisa jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlah amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma' fa uhrika alaihi amban si Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala magpain jaa a'rabiyyun Mia tek ka Arab yang temban sahara gulangan begitu gara gulangan diwen sa bangtu banglay si kita gulangan pangalentehin tegi aman biata fabala fi ta'ifatil masjid mangi si masjid mangi nan sininen makna nan sininen ini Arab lagi katauhan ne wing mangiin karena ni jinani na jangan takkan tak kita mangi gay katauhan ne isa ipakanuhan ne gay katauhan ne fasajarahun nas siyempre mangnya makahinang be kuya sa putan sini lay ataha ka jarong nui na di dehengani na ay we be bangi sa boy lay gini yang tiki pa Rasulullah paring ka Rasulullah amban me hikmah to sabhat to Rasulullah sabab we tahan juga Rasulullah bangi pinagsayahan beda kyo mange lu buma kapisak ni na meleng mas labi pe ano ni mas labi pe painte ini legenin atau mudarat ni na Rasulullah pamangiun ni arakala pag mangi ni sabi apa na kyo mange lu pag ano ni basket pe sawale daran ni bikinin ni daran meleg-meleg pe ni ka mudarat malam-malam Rasulullah sabhat to Rasulullah ubus falamma qada baulah ubus ni mangi fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin minna mi'an dina kaja miedo wa Rasulullah may sahabat dan buat baldi dina kaja fauhrika alaihi dina kaja binonsongan sabi wal hasil na si ininen mangiin si intag-intag ne yakpi ne anuhan mo kuy bohe sa miya mga jaala ubus karapuhan ni dumain sila binarasan dumain anuhan malain kan mangmine bang ne sabtay isa ne sipit-sipit tas may sabi anuhan sa mangi kuy pagi kuy doy bohe pagtek ka bohein ano ruyen ini tek pais se porque mo halus ruyen tayo yan sayen bantuk pagsuksi ini ano damo man ta paham tanan sin bang mangi hadje gak niya pagwaro gate ay doy pisik si Weiru kinosean
Daging magpain bahasa pagkit sabot lang nakalakin, gak makakanin. Usap pa yung mga eno, pisikan mo. Naman ka ng bayan kasi mo tinayma. Sila yung mga eno, pag mga ahad dyan kayo, ay, sila yung kinosiaan. Ito yan yung painte, yan nasabot siya di sininen. Kapandakan, bang salasay ng luha manamala. Sumagawa, pagkikite, pandakorasten, kulang pa ilmo, insyaAllah, na mura sa sinalasay, pinaluha mga salano. Balilas hadis tasabut si babun fil madi wa ghairi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti ini importante mana-mana. Hadis ini nih. Pak Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wa fi riwayatin ukhra Sayyid Sa'd. Ini bisa Rasulullah al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun. In makna sin fitrahil yene papanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala asal-asal samiaan asal karya salinu khamsun na magtep duk makna naan si ini yene fitrahil yene pa inne sunnatin lime sidang buat riwayat tu haja lime na anu haja ini we upama haja sidang buat riwayat ennem sidang buat riwayat gani tahdidne yene pa inne sunnatin lo sibaran iyan asal karya salih pinapanjari ke Allah subhanahu wa ta'ala samiaan Sibay hinang no sa niya lime ikaisa al-khitan. Yan pa ini pagpantong. Takale ko par kala ininen. Zaman kani perkidiki elulum pe ammakuy dende us dende ustaja. Tino may ammakum mean ipege pagrabutan si kahapan do. Bangpantong pa siya mawe. Pa ini Bisaya pa ini pantomin. Gatahan di weni andang kita nakahan ng agama Islamin. Gahaja uso si kita pagkaganya. Gape paasek yan ilmu ten dug gape tabut yan anu ten tabut pangaji te. Asal muslim makahinang yahin. Asal al-kaini al-fitratu khamsun wal hasil nan sininen. Karya salisin manusia kamu nantang na adam kasapay ko ito. Dumayan jauh mati ninen. Sa suko manusia. Samihan taga sa ini, lumang dala sa ini. Miki ano, ya wal hasil nan sininen. Al-khitam sibay kiwa sa magpanto. Ipagay sa paglisin-lisin niya. Paglisin-lisin niya. Na sininen, sumiyan may kiwatib si may kalalahan. Sibay ni akil balik. Bang painti akil balik na lalahin, na wajib na siya sibay kinehe. Sibay inalaan malimile. Wajib na siya. Sibay painti kinehe. Sa mga pagay mag-ibadat. Sumagawa bang dende, dumay wajib bang dende. Bang sunnat do, sunnat bang dende. Sumagawa dumay mananen. Wai gini anu, guys, biasa inanu dende. Bang bay painte bang bayak do. Ibang giro sa makamudarat siya pag niya may lahat ni Afrika may lahat panas asal pinutukan yan kemon. Saya pagpagano dende, pinutukan. Na kung pangaji Yahudi, pangaji Yahudi, niya may dende kayo makaanak, pagit Yahudi, kinalaan nila na yung dende kayo makaanak, mudarat ang kanina si sunnat bang dende. O sa man may hikmah, pasal dende, takhtifan di syakwa. Duk supaya makulang ini, bais ni. Supaya makulang yung bais dendele, iyang kan sila inanuhan, nah, sila katahatan niya sa. Tedobi. Al-istihdat yan pa inne pagkeke sinbulu. Yan pagkeke sinbulu malaisi aurat ni. Sila sa kinekihan. Ambo si sabot si ambo hadis kahawang patpuelle si beki pagkeke. Na si ina kahapanten bang kita maglisin pamana muslimin bang maglisin ta'abudan lillah. Ibadat bang kita maglisin-lisin sumagawa sa dili amman agama te kai bang siya maglisin kami basura atau wasmi lisin si waranda dumai ta'abudan lillah himayah hajja lil mujtama gamiya koneksyon dengan Allah subhanahu wa ta'ala kapanten himayah ke si mujtama ta'abudan si Allah subhanahu wa ta'ala ibadah ini yang kapanten ang kami si kemon si kita maglisin-lisin naan sininin kahawang patpuel lawi sunnatin si kinekihan si inalaan pagkilag mi patukitan lemni patukitan bayuan so ikaw na yung kanta-kanta ararapang nyo sa lemni kasi ano sa sige-sige iyan pa intiyaman me sunnat iyan na sinin al-khitan layong wajib iyan sinela us papasunod kemon sunnat me
Wa qasdu syarib, yene pagkeke sin ininen. Yene duwembe pagkeke pagpapanda kadya. Kulangan. Kulangan pagkinekehan isab. Nah, itu bisa tak kasih hadis itu bisa kinekehan. Tidak kanya kulangan pagi majusihin me Yahudi samnya anu deh. Us mag kinekehan ke matuin da asal mukhalif mana-mana. Sebagai patabongot. Ih, painte tu. Ya sunat le. Duk kinekehan ini ya kulangan. Ini painte. Sunat le. Duk bisa dulu me Saudi bisa bisa me. Ya mutawa lu. Ya Allah. Wa taqlimul azfar duk sebagai ustidi niyan magpandakuko. So kung kukuhin maka mudarat usab. Dan buat kisah gikatuhan ko bang to kibang ini. Pergi katawa sa ko kisah ini tawa amin takale ko. Zaman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya dan buat painte niyan ulang pateng bang ini agama ni basta rumah ini muslim. Namang si Rasulullah mebbe. Pag mebbe, mati si pag jihadan, sumagawa kay ibaya. Gibaya nga lapal kalima la ilaha illallah, diba pa sa Islam. Na ini hinang Rasulullah yung pag mati, ilege deruk elone. Pag ilege deruk elone, pag ilo Rasulullah, kinakan mo ebbo. Ang karne, may sahabahin, hinamoy, dia mutamot ilo Rasulullah. Bang ngamura. Subhanallah. Rasul. Nagiwawa na Rasulullah yung na ilege wa Rasulullah kemo na pag mati lillahi pagkita ko kunin ga lege pa inte dia lemne bigla ipasik ito na kite say usab si pag ayute sabi kite pil ni magpapandaksin kuku supaya pa inte mag-ayil pasik wa naftul abaq yani pagkeke si bulu ilek yan ban sunnat ili ang sunnat kemon na ili ang painte kapandakan bineta ni muallif istibabun fil madhi wa ghairihi bang kewmasa sin fiqhi kamurahan mekew sarta mekita do no kalwahan ni bang kewmasa sin fiqhi ini nen foundation ti haja to alhamdulillah makahakit dari kidiki pasal masalah sin pag-agama ubus bang ubus ini nen babul janaba eddo tene painte iyan pengajian pasal pagsuci junub si manabalik atau si anu ubus bang ne patilaw bi sanca mindaminit kidiki insyaallah mian ilang silang kapis tagis gasin ma'id niku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.